more players than the opponent. We can beat them easy because nobody jumps out man to man. The most part of them doesn't. I'm sure about it. Okay? Then, another point really important for us during the building up. If we find a team like Sunday, in which we have the possibility with the two central backs. Her en rundkreds, gutter. Samles. Med legendernes tilladelse. Gutter, vi har alle sammen kæmpet for det her rigtig, rigtig hårdt. Vi har altid haft troen på det. Men troen nok alene er ikke nok. Vi har fået Francesco til at lære os, hvordan man spiller fodbold med taktik. Og det hårde arbejde vil han lære os. Men troen kan vi selv skabe.